Tudi moja skrita želja je drugače bila, da bi en set naredil, da bi naredila skupaj, oziroma nisem si upala mu reči, ne. Tako pa jaz malo zmotil, veš. Uroš Umek! Ukradem te za minutko, kar pej z mano, nismo končali. Pej sem, da ti pokažem, kaj smo zate pripravili. Pa posluši vokal. Prvo si moraš dati slušalke gor. Združili smo torej delo DJ Umeka in pa Janine misli iz intervjuja, ko je dobila zlato olimpijsko kolajno. Tole pa bo kombinacija. Ja, slušalke moraš dati gor, nekaj. Zdaj pa premakneš tale knofo gor. Tako. Ne, tega. Zdaj pa tlele stisneš. Poslušaj vokal. Izgleda moj svet, tega v bistvu nič ne slišim, nič ne vidim, v bistvu sem totalno fokusirana na to, kar imam pred sabo. Se mi zdi, da gre kar vse samo od sebe, tega to pomeni moj svet.